Divê em hemû giringiya ziman baş bizanbin. Li gorî min tişta ku welatê dike welat ne sînorên wî welatê ye. Tişta ku welat dike welat zimanê wî civakî ye. Nayê bîrkirin her mirov, her dayîk, her bav, her mêr yê nava civakê da dijî her kes ez bawerim pêwîst e ku vî şeklî nava civakê da teşe bigire û gorî wî rê rêbazê xwe kevşike û diyar bike. Ew dayîk jî wek dayîka Fesîh û Koçer, wek dayîka Aydîn û Enwer, wek dayîka Musa û Karker. Bi dengekî zîz, bi kezebeke pertî, bi dilekî şewat, bang li lavê xwe kir. Got karkerê min, tu berxo lawê min, tu ezîz û şîrînê min. Ez gelek ji te hez dikim, ez dizanim ku tu perçek ji bezen û kezeba min. Belê min tu bi saxî winda kirî, lê ji min bawer be min tucar tu ji bîr nekirî. Ez te bi bîr tînim di wan şevê havînan e tavê hîv e zelal. Ez te bi bîr tînim di wan şevê payîzan e kanûn e delal. Ez te bi bîr tînim di wan rojê biharan e xweşik, baranek hûr dibarî, min destê te girtibû em tev dimeşiyan diçûne mal. Dayîk aştîxwazin, dayîk aşîtiyê dixwazin, dayîk naxwazin rêtina xûnê, dengê girî û şînê. Dayîk dilsozin, dilşoj, ew ê dayîkê deriyê Xuda nedida tucar ne bi şev ne bi roj. Digot karkerê min ê destê xwe li derîxe, yê li min bibe nêvan were mal. Yê ji min bixweze parî ku nan, aveke cemî diye zelal. Lê qet nizanbû ew roj ji şevê li wê li gelek dayîkê weke wê. Ji ber zulm zora dagirkera dijminê hovî har, li wan bibe wek xewn û xeyal, wek xewn û xeyal, wek xewn û xeyal. Ez spas dikim. İro kulik ve bun mevza botani. İdi bejin em hene, em zaregen kırdan, de bejin em kırdan no. Nevin Şeyh Seyit u Seyit Rızanır. De rupelen diroga da zardeşte kalın. Em vek evinin roşlar da navinin, idi bejin em hene, em zaregen kırdan, de bejin em kırdan no. Zamanı mezlerine hamur kurdiye. Medenk daya cihanı binave xoye. Em dixwînin nûbihara kûçikan ji bo me, îdî bêjin em hene em zarokên Kurdan, de bêjin em Kurdin em Kurdin lo. Perwerda Wezaretê bi Müdürê Dibistana ve bi hevra derstê dînî bûna ku werin bijartinê bi zor zehmetê malbata bi zaroka dikin. Armanca wana jî ev e divê em ê civakeke wisa ava kin her tiştî erê bikin. Her tiştî re bêjin erê. Civakeke her tiştî qebûl bikin biafirînin. Armanca wana dudiya jî divê em ê civakeke wisa ava bikin, ew civak her dem ya dîndar be ya kîndar be. Lêberê ked vî tiştî da her tiştê wê holê dane ortê dane divê zaten qala eğitim seneya dünya da dibêje divê em dibêjin daxwazê hemû endamê civakî li gorî maf û azadiyên hingehên mirovan bi zanistî bi zimanê dayîkê û demokratîk zanistî bi bê pere were avakirinê. Kekê sibatê li serê da dayîka ku dayîkên cîhanê pîroz dikin, dibêjin tek sal çawan û ser sera hatine.
براستی ایرو ما شایق لیچی کدنی پیکپانیا ام تخازبک بی کرد آگاهی بدن مخابن داگرکرم نیشتن ام جشن زمان جهانه taybeti cejna zamanı cihanı dagirkan değiştin am şayakı berfret bekbinin. Serbe asası amma kumala raknatkin. Le nezikatiya dagirkan evet diyare ya. Ve zamanı cihanı betahamliyavan nezikatiyavan evet yani diyarda yani. Fakat em bejin cejnek cihanı tep piroz kirin, na pejini kabul nakin. Gori ve hevuzdana dagirker, u dagirkerin cihanı. Mirov diroka zamanan dinera, beguman, Panelistan'ı me berfrasat bağıkıvın, deyat kazım kört parvekir. Ve hazaran zaman hevuzdur cihanı da. Gor hazaran zamana, براستی ایرو هاتیا مرحله که وسط جهان ده هر کی نهاد دوست سیاست زمان تلیه وقت فرمی اوجی وقت فرمی جهان کی تدومینه لیه به فرمی گلو روشان چیه مرحله اون چیه براستی گور و تثبیت گور و دیتنه در رجلات ناوین دا ام گورد و رجلات ناوین جیب ام دجی باخچن گلام باخچن زمانه باخچن گلام بود لی مقابل اف باخچن گلام همه هات بنده کرنه به صدام زمان شد تک شد یه رو کاری هندک مایجی زمان کردیه اب راستی که یعنی اب جی به سیاهن نرخیم مازن سیاه کدین بری هاتیا مرحله ایرو مخابن زمان کردی جی دبن خطره یا وندابونی دایه اف همو زمانین که ملجور بلیف کرن گریدای پرگالا هیی به وندابونه ره مخابن رو برونه لورا تو زاروکن که بوان زمانان دا آخبن پرورده یا خواه به زمان خوین دایی که نابینن گهدارین هجا گلی هوالا زمان ده دوی مده پرچه یک گوشته گیری چیج او دامگرتن ایده ده همان دمه دا ارگانا میا دنگ درخستن ایجی خنجی و داناسینه ده همان دمه ده زمان آنجی زار پیوندین ده نوبرا کسان ده بکتینه آنگو هبونه که خودی ری و ریبازه جدنگان بکته و هبونه که جواکیه جی سه پیکاته آنگو بیلشن زمان هنه جوانا یک شکل دنگانی ترس هناندن هبو کندگره نوبرا خواه پیکاته یا دویمین ناوروکه جه واتناسی و واتسازی پکته آسیمی جی بکارانینه هری گرینگ جی هری دمدا کماسی یه دده خویا کرن جی اف پیکاته جی در حق آرمانجا تکلیدانی ندهیه میوانین هجا بگلک جلب و جرهی زمان هنه هنن جوان سرکنه زمانی هر یک سرکه اوه که جبر وی زمان جدا آن زاراوا چه ببین از بخواه جی زمان کردی ده کاتگوریا زمان سرکه دا دبینن لورا زمانی که برفره و قدیمیه گهداریم برومه لسر روی جهان قاسی 7000 زمان هنه لیبل جوان زمانان گلک گیوان تنی لهن هریمان و جعالی کم کسا مانتین آخافت hani folklora maya zengin ber hemin meyim folklorik به 1000 سالان هاتی رو گلو همه چاو بپارزن چاو شکل ایوان بگوهرن چاو بکن ماتریال نو افتشی هم tabi tomarkir navan giringe jnuwe bekaran navan gelek kabaten kadir bilin gram buha jiten kirin le disaji ev jehela hişmendi ve tam ne hatiye çareser kirin disa jibovan kabatan ji sazi dezgeh plan sazi ji lazımın vi bari da ji tiştine dventin kirin tişte gidi ji ev ji
tekildarı tekiliya Kurdan û Türkan ve perçeli Türkiye vek bişaftin vek asimilasyon em bastkin jiber ve tekiliya ne hevseng ne vek hev mıxabın roj broj heymanın tiştin zamanı Türkiye uçanda Türkiye derbasına zamanı medbe yani zamanı Kurdin Bakur zamanı me reseniya xo orijinalite xuya beri nikare bi Pariz'e ev jivek pirskereke ku em jê haydar bin belki ji bo çareserkirina ve herkes her şahsek di zimanê xwe da belki li ser vê meselê mijûl be çiye ji ber ku têkiliya me ya nevekev nev hevseng heye bi zimanê Tirkî û çanda Tirkî re mixabin rojane bi rêya wergera rojane gelek tişt dikenin nav zimanê me di vî warî de ji belkî tabii plansazî, bername, tegihiştin, xwandina Kurdî ev hemû pêwîst in lê mirov vek takekes, vek şexs jî dikare her roj zimanê xwe venêre, kontrol bike. Kontrola venêrîna rojane jî gelek tişta çareser bike. Em carna hewokekî bi Kurdî dibêjin ka em ji xwe bipirsin gelo ez li gor mantiqê Kurdî de axivim yan yê Tirkî. Mînak em dest bi rojê dikin em rastî hevalekî tên çawanî başî piştre em telefonê hev ji hev digirin 0532 em dibêjin. Mînak bê hemdê xwe. Yani tiştê nûsa di jiyanê me de gelekin rastî her şexs, her takîkes xwedî berpirsyariyek wî zimanî biparêze. Ne tenê karê siyasetmedarana, ne tenê karê mamosteyana, ne tenê karê dayîkana di civakê de her nivş, her kategorî, her tebeqa lê ferzek û tiştekî bike li tabi wek takîkes jî migo em dikarin rojane xwe binêrin ka nefşa min çi ye ez çiqas li bin bandora çanda serdest bin bandora çanda zimanê serdest mame em xwe rojane paqij bikin wek çawa em telefonên xwe kompîterên xwe rojane paqij dikin ji vîrusên ji vîrusan ev tişt çi eger danûstandina zimanê Kurdî û Tirkî dastekî wekhev de nebe eğer serwerî li ser zimanê Kurdî be bizanî be ev tiştî wek vîrusekê dikeve nav me divê em vîya wê jî xwe rojane paqij bikin